Nento gusoma murani. Uraza aho birime gawe usanga. Yego, imuruta. Lari magwawe nawe. Jackson Semahoro niko nitwa. Mugindongozi zitariko zirakora uko bimeze. Tuzokama twatuhindu. Kuko twerekanye abaramira abanyagihugu. Uyu ni umugabo wahinduye igihugu cy'u Burundi kuva yafata ubutegetsi muri 2020. Uyu yahise ateza imbere ubukungu mu buryo bugaragarira buri wese, ahita atangiza urugamba rwo kurwanya ruswa mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, n'abigiraga ibikomerezwa bumva ko bakomeye kuruta igihugu arabacecekesha. Ni nuko twabonye bamwe nka Generali Alain Guillaume Bunyoni amwicaza hasi akamukubita kanyafu. Kuri ubu ngubu akaba ari mu ibohero ashinjwa ibyaha bikomeye birimo no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Burundi, ibingana no guhemukira buri murundi wese. Nagira ndababwire yuko mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka. Ni Generali Evariste Ndayishimiye, nubishaka umwite Generali Neva nibyo bitari bukuvune. Uyu ni perezida w'u Burundi wasimbuye umuhisi Petero Nkurunziza. Twigire ku kivi kuko Imana yaratugiriye neza, iduhe bikwiye byose byotuma dushobora gutunga, kandi yaduhaye n'ubwenge. Abarundi ni incabwenge zikomeye, ubwo bwenge bwacu tubukoreshe. Kandi akaba umugabo urwaniye igihugu cy'u Burundi kuva ku kubinyeshyamba muri CNDD-FDD ukagenda ukagera mu gisirikare kiriho ubu ngubu cya Force Armée Burundi. Uyu rero akaba ari we uyoboye leta iri ku kivi, leta nkozi cyangwa se nunashaka kuyita leta mbyeyi. Uyu rero uretse kuba akunzwe cyane n'urubyiruko rukaba rumwita umujama wabo, nawe akora uko ashoboye kose ngo yisanishe na buri Burundi wese, kuva kukomeye muri ville ukagenda ukagera kuworoheje iyo hasi yo muri komine Giheta. Nubwo bimeze bityo ariko ntihabuza abamwidogera n'ubundi, ndetse bikagera naho bashaka kubirindira ubutegetsi bwe. Gusa General Neva mu burakari bwinshi uyu ntaca ku ruhande arabasubiza ati: Mvo yayo nimwe iboneka. Ibi bavuga ngo makudeta ntashoboka. Uca amajahe hose huko. Uca amajahe. Mu by'ukuri kudeta iramutse ishobotse ikaba mu gihugu cy'u Burundi, nahoze nsoma amateka nsanga uyu General Evariste Ndayishimiye aramutse yiritswe ku butegetsi yaba mu perezida wa 12 uhiritswe ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi kuva cyabona ubwigenge mu mwaka 1962. Uti gute rero? Aha kwa Ntare Cambara Ntama nakubwira ko hamaze kuba kudeza 11 zose, zimwe zakurikiwe n'imeneka ry'amaraso. Abarundi barabyibuka rwose, sinshaka kubakora mu nkovu. Gusa nubwo nta kudeta nziza ibaho, ariko kandi iyabaye ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 9 mu 1987, cyo ni igihe Major Petero Buyoya yatembagazaga intwaro ya Colonel Jean Baptiste Bagaza. Uyu yari namubyara we kandi urumaze imyaka 11 ku butegetsi. Iyi kudeta wavuga ko yari nziza urebye. Uyu Bagaza nawe rero nakubwira ko yagiye ku butegetsi atembagaje intwaro ya Michel Micombero, yari yagirizwa n'ubundi amabi yabaye mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu mwaka 1972, ahitamo kumuhirika. Pierre Buyoya rero umunsi yahirika ku butegetsi nyine mu 1987, urebye nta maraso yamenetse kuko uwo yahiritse ku butegetsi ari we Jean Baptiste Bagaza. Yari yibereye muri Quebec mu gihugu cya Canada, aho yari yitabiriye n'ubundi inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Iki gihe rero bamuhiritse atari mu gihugu, ubanza ariyo mpamvu nta maraso yamenetse. Ibyo wenda ni amateka, ariko kandi nzana yakugarukiraho imbombe mu buryo burambuye niburi hano. Reka noneho tubireke. Umwuka wa kudeta i Burundi umaze iminsi rwose uvuza ubuha, uvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, ndetse rwose niba unakurikira ku itariki ya 10 ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2023 nibwo hanuganuzwe irikwa ku butegetsi rya perezida Evariste Ndayishimiye. Iki gihe rero ngo basirikare bikwije kandi batojwe bihambaye, bafite ibitwaro biremereye, ngo bari bujujwe mu mabarabara hirya no hino, cyane cyane aho korera radio na televiziyo by'igihugu. Ibi rero byahabuye benshi mu Barundi, nyamaze ngo byari bihuha, nta kudeta yari hari, sinzi nicyo bari bikanze.
mwese mukora umutima uri mu nda ntagire uzasaka kuba ariko se reka twibaze ariko kandi tuniganirire wowe wirengagize iby'akagwi k'abasirikare n'abapolisi ababiyise CMPCB aka ni akagwi kavuga ko kwikubitiro gashaka guhirika ubutegetsi mu Burundi ubona guhirika General Evariste Ndayishimiye utaramara imyaka irenze 3 ku butegetsi bishoboka muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu gihe utaransubiza muri iki kiganiro ndagira ngo uyu munsi nkubwire bimwe mu bigwi n'amateka bya General Evariste Ndayishimiye, perezida ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, umuperezida uvuga ko umuturage ari ugomba kuba ku isonga ndetse yewe perezida wiyemerera ko abaturage ari bo bafite ububasha bwose ku butegetsi. Mbese umutegetsi kuri Evariste Ndayishimiye yemera ko ngari umukozi w'abaturage. Twitwa Akarabo TV, aha niho ndi rwose kandi ni byiza ko buri gihe mpagusanga. Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, ni ukukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. mu kurambura ndetse no mu kuvuga ibigwi by'uyu mugabo General Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, inyandiko z'amateka zigaragaza ko rero uyu yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, akaba ari nayo ntara yubatse mu butegetsi hari mu mwaka 1968. Iyi ntara rero yavukiyemo urebye iri rwagati mu gihugu cy'u Burundi, ahanini abayituye batunzwe n'ubuhinzi. Gusa kuri ubu iyi ntara yanagizwe umurwa mukuru wa politike mu gihugu cy'u Burundi. Akazina Neva wakunze kumva mvuga, urebye ntagatazirano uyu mugabo yahawe nk'impine y'amazina ye ariyo Ndayishimiye Evariste, nibyo bahina rero bikabyara Neva. Uyu rero yamenyekanye cyane guhera mu mwaka 1995. Iki gihe yigaga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri. Iki gihe yigaga kandi bijyanye n'amategeko. Icyo gihe rero uyu mugabo yarokotse ubwicanyi ndengakamere bwahitanye bagenzi be b'abahutu bigaga muri iyi kaminuza. Aba rero bari bishwe n'abahezanguni b'abatutsi mu kwezi kwa gatandatu rero mu 1995. Ibi rero nibyo byaje gutuma uyu mugabo yambara arakenyera arakomeza asanga abandi barwanyi bari mu mutwe w'inyeshyamba. Icyo gihe ni umutwe witwaga CNDD-FDD, noneho ukagira ishami ryawo rya gisirikare ryitwa FDD, Force de Défense de la Démocratie. Uwo mutwe rero wari uyobowe icyo gihe n'uwitwa Leonard Nyangoma, uyu ni nawe wawushinze kandi mu mwaka 1994. Evariste Ndayishimiye rero n'umwe mu bambere binjiye mu gisirikare cy'ishyaka CNDD-FDD ubwo bari bakiri inyeshyamba nyine zarwanyaga leta nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye wishwe mu mwaka 1993. General Evariste Ndayishimiye rero nk'umusirikare wari ufite umuhate ariko kandi akaba umuhanga cyane ku rugamba, yayoboye ibitero bitandukanye mu ntambara yari igamije gufata ubutegetsi mu myaka za 2000 rwose baramwibuka abari kumwe nawe ku rugamba. Bamwe rero mu babanye nawe twaganiriye ngewe ubwanjye bemeza ko uyu mugabo ngo yarwaniye cyane mu gice cya Bubanza, mu Cibitoke ndetse na Bujumbura Rurare. Uyu mugabo yabaye mu ishyamba rya Kibira mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo, naho rwose baramuzi. Uyu mugabo rero byemezwa na benshi ko ku rugamba yari umugabo ukunzwe cyane n'abo yayoboraga. Ibi rero bigatuma ahabwa n'inshingano zitandukanye zo kuyobora platoon n'amabatayo atandukanye mu gisirikare. Uyu mugabo rero kubera ubuhanga bwe byatumaga bamuha kuyobora n'ibitero bikomeye, yewe no gufasha mu by'amategeko bagenderaho mu ntambara, cyane ko ari umuhanga cyane mu mategeko. Mu bitero bitandukanye rero ubutari gake rwose uyu mugabo yabaga ari imbere cyane ayoboye abandi. Yarakunzwe bitavugwa kubera ukuntu n'ubundi yangaga kubona umwe mu barwanyi be arengana. Intambara z'ishyamba rero Evariste Ndayishimiye nyuma yo kuzirwana rwose kandi ku kigero cyo hejuru yaje kuzivamo mu myaka ya 2000. Iki gihe rero akaba yarari mu nshingano zo kuyobora ibiro byiga amategeko na politike muri CNDD-FDD. Mu mwaka wa 2003 rero we na bagenzi be barimo Petero Nkurunziza Imana imworohereze bashize hasi birwanisho, ubundi bitegura kujya muri leta ndetse no mu gisirikare cya leta. Uyu Evariste Ndayishimiye rero ngakaba yari n'umwe mu basirikare bakuru basinye amasezerano yo guhagarika intambara yo mu 1996 kugeza muri 2003 hamwe n'uwo yasimbuye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Nyuma yaho rero uwo mutwe wiswe CNDD-FDD umaze kwinjira mu masezerano y'amahoro ya Arusha muri Tanzania mu mwaka wa 2000.
Evariste Ndayishimiye wari ufite ipeti rya General Majoro yakoze mu biro bikuru bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yaje no kugirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva muri 2006 ukagenda ukagera muri 2007 n'igihe cy'umwaka umwe wonyine mbere yuko bamugira umujyanama mu bya gisirikare mu biro bya perezida. General Evariste Ndayishimiye rero nk'umwe mu barwanashyaka b'imena ba CNDD-FDD, ubushuti bwe na Petero Nkurunziza bwari buzwi cyane na buri wese, akaba kandi inshuti ya hafi ya minisitiri w'umutekano wari uri icyo gihe Alain Guillaume Bunyoni. Uyu rero akaba nubwo ari muri gereza kuri ubu ngubu afatwa nk'ukomeye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni umugabo utarakunze kugaragara kenshi mu ruhame, ari nayo mpamvu n'ubundi hari benshi mu baturage bamufata nk'udafite ubusembwa, ubona ngo abe yarijanditse mu bwicanyi bwawe mu gihugu cy'u Burundi nko mu 2015. Kimwe rero mu bivugwa kuko byaratumye abarwanashyaka ba CNDD-FDD bizera uyu mugabo bakanamuhitamo nuko ngo ari umwe mu bantu bafite ubunararibonye kandi bakuriye ishyaka, akaba ari na mukuru birumvikana muri CNDD-FDD. Akaba rero ari umuntu wakoze imirimo itandukanye ya gisirikare, akaba kandi anasobanukiwe ibijyanye n'imiyoborere kuko yakoze muri Minisiteri y'Umutekano no mu biro by'umukuru w'igihugu rwose imikorere yaho yarayizi neza, bivuze ko yari we muntu mwiza wo gutegeka iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye rero si mu gihugu cy'u Burundi honyine azwi, anazwi no ku rwego rw'akarere kuko niwe wari uhagarariye guverinoma y'u Burundi mu itsinda ryo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe hagati y'u Burundi ndetse we n'umutwe wa FNL Parpehutu wa Agathon Rwasa muri 2008. Ikindi kandi uyu mugabo afatwa nk'umuntu wumva cyane ibibazo by'abaturage kandi akicisha bugufi, ari nabyo bimugira umuperezida ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, ukunzwe n'abaturage. Ikindi ngiye nawe tuzi nuko General Evariste Ndayishimiye rero ashimwa cyane n'abamuzi kuba ari intyoza mu mbwirwaruhame ndetse rwose akagira akarimi keza cyane kazi kureshya abaturage ndetse no guhosha uburakari ahari amakimbirane. Uyu rero ni umuhanga cyane mu gukorera ibikorwa bye mu rwihisho, ntashake kwigaragaza cyane ku buryo n'ubundi kumenya imikorere ndetse n'imitekerereze ye ngo bigoye cyane. Umwe rero mu babanye nawe yarambwiye ati rwose General Neva azwi nk'umugabo utavuguruzwa ku ngingo yafashe, naho atwarwa n'agashavu n'ingoga ngo yigarura hakiri kare, arumviriza kandi arugurutse. Niko inshuti yanjye yambwiye yo mu gihugu cy'u Burundi. Nta kugugumwa caratuvunye. Iyi rero yari indirimbo n'ubundi mu mihanda yo mu mujyi wa Gitega n'ahandi mu gihugu cy'u Burundi mu barwanashyaka ba CNDD-FDD bakimara kumenya ko Evariste Ndayishimiye yemejwe nk'umukandida perezida mu gihugu cy'u Burundi. Aha byari muri 2020 ndetse yewe uyu yaje no gutorwa ahigitse abo bari bahanganye bari mu Kizigenza Agathon Rwasa wo mu ishyaka CNL. Arahirira kuyobora igihugu cy'u Burundi imyaka 7 ishobora n'ubundi kuzongerwa nk'uko itegeko nshinga ry'u Burundi cyangwa se ibwirizwa shingiro ribiteganya. Mu kwiyamamaza kwe rero Evariste Ndayishimiye yashyize imbere gahunda zirimo ibijyanye no gukomeza inzego z'umutekano n'ubwirinzi, gukomeza urwego rw'ubucamanza, imiyoborere myiza, imibereho y'abaturage myiza, ibijyanye n'urwego rw'ubuzima. Yashyize imbere kandi kurwanya ibura ry'akazi ibizwi nk'ubushomeri. Arahirira guteza imbere ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, umuco ndetse we n'imikino mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwiyamamaza kwe kandi yagarutse kuri gahunda z'ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, umutungo kamere, ubucuruzi, gutwara abantu n'ibintu, ndetse yewe yavuze cyane ku bijyanye n'inganda ko agomba kubiteza imbere ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo yasezeranyije abarundi bose bo bene igihugu gukomeza umubano n'amahanga ndetse we n'umubano hagati y'u Burundi n'imiryango itandukanye mpuzamahanga. Uyu mugabo rero yavuze ko ngazakurikiza inzira ya Musa. Iki gihe yashakaga kuvuga Perezida Nkurunziza, uwo abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD bafata nka Musa uvugwa muri Bibiliya, igitabo gitagatifu, wavanye abayisiraheli mu buretwa bwo mu Misiri akabagarura mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Muri iki gihugu cy'u Burundi rero amashyirahamwe yigenga ahuriza hamwe ko Evariste Ndayishimiye ngo nta madosiye y'ubwicanyi n'isesagura ry'umutungo wa leta avugwamo, mbese ngo n'umwere ni ikinyange rwose. Gusa bakongeraho ko umutwe w'urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'imbonerakure zegamiye kuri CNDD-FDD ari naryo shyaka akomokamo ngo rwakoze amabi menshi cyane, rufatwa na ONU nk'agatsiko n'ubundi k'inkorabara, kandi Ndayishimiye yari mu buyobozi bw'ishyaka
bati rero uyu mugabo yari afite ububasha bwose bwo kubabuza gukora amabi, ariko kandi yigize ntibindeba, abantu baranyuruzwa abandi baricwa bishwe n'imbonerakure ahari arebera. Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi rero ni umugabo ukunda gusenga, ni umukristo cyane rwose, mu idini gatolika baramuzi. Uyu rero ntajya asibamiza, yewe n'intebe akunda kwicaraho irazwi. Niki kindi wena ntakubwiye nibagiye kuvuga kuri uyu mugabo Evariste Ndayishimiye General Neva, urebye ntacyo uretse ko wenda ntakubwiye ko uyu yashakanye na Angeline Ndayubaha, ubu rero bakaba banafitanye abana 8 bose. Evariste Ndayishimiye rero kuri ubu ubutegetsi bwe bwugarijwe cyane n'ibihuha bya kudeta, ariko we ahora ahumuriza abarundi bose ko ibyo bitazigera bibaho mu gihugu cy'u Burundi, akavuga ko ibyo bihuha byakwirakwijwe hanini ku mbuga nkoranyambaga bigashyushya imitwe y'abarundi bose, ariko kandi ngo nta shingiro byari bifite. Akavuga ko icyo gihuha ngo cyazanwe by'umwihariko n'abahora bashaka kwanduza isura y'igihugu cy'u Burundi. Uyu akavuga ko abakora biriya ngo babiterwa n'ishyari ry'uko Burundi ngo bwongeye kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga, kandi bikozwe na Evariste Ndayishimiye. Abarundi mwubahwe cyane. Nuko nsoje mbashimire, ariko kandi mwe mwese tubana buri munsi umunsi ku wundi mu makuru n'ibyegeranyo tubagizaho. Twe twitwa Akaraho TV. Nge nubaha ibitekerezo byawe ngaho nsanga hose ku mbuga nkoranyambaga tuyage. Jackson Semahoro niko nitwa.